ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони канали Савдо ТВ. ирӯз 19 майи соли 2024 1000 рубл 118 сомонӣ ба канали мо Савдо ТВ хуш омадем. ирӯза навор хонаҳо қабул кардем, квартираҳо қабул кардем, рекламатон мекунем. Бо диққат тамошо кунен, фақат навора то охир бачаҳо пропускат накунен. барои реклама муроҷиат кунен. заминҳо, хонаҳо, мошинҳо, квартираҳо боша агар имо WhatsApp да суратоша ҳамроҳи маълумотош роиш кунем, рекламаш мекунем, фурӯшта мегузорем. навори ирӯзада ҳастай. хонаҳои фурӯшӣ аз шаҳри Душанбе, шаҳри Кӯлоб, шаҳри Хуҷанд, шаҳри Бохтар, ноҳияи Данғара, ноҳияи Рӯдакӣ, ноҳияи Ҳамадонӣ, ноҳияи Хуросон, шаҳри Ҳисор ҳам ҳастай бачаҳо ва дигар ҷойҳои Тоҷикистон. навора бо диққат як дона лайк бизанен, дар канали мо подписатсия кунен, эълона сар мекунем бачаҳо. хонаи фурӯшӣ якум бачаҳои азиз. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дар ноҳияи Данғара, деҳаи Лолазор, дукомната, масоаташ 8 сотих плюс бо верандаш 165 000 сомон бо савдо мешавад. барои тамос гирифтан рақамҳои 907 ёки WhatsApp +7 977 занг бизанед. мегӯяд ки хона об свет дорад, камбуд нест, дар наздикиш мағоза, беморхона ҳастай. алишам мешавад танҳо дар тарафҳои ноҳияи Фархор боша хонаҳай, квартираҳай, хулас вариантҳоро пешниҳод кунед, алиш мекунанд. ихел ба нарх 165 000 сомонӣ бо камтар савдо мекунанд бачаҳо. занг бизанен, маслиҳат кунен, бигирен, маъқул бошад. бачаҳои азиз, як канали мо бо номи Хонатиҷӣ дар як ҳафта қариб 1000 подписчик айрӯи миллион дастгирӣ кардан, ба хотире ки хонаҳо, замину, мошинои арзон мондем. касоне ки харидор ҳастанд, хонахар, заминхар, мошинхар, квартирахар, дар ҳамин канал монда мешавад арзонош. даромад тамошо кунед, силкаш дар ҳамон комментария мондагӣ дӯстон. мегзарем ба дуюм хонаи фурӯшӣ дӯстон. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ дар шаҳри Ваҳдат, кӯчаи Эски Гузар. гирди хона маҳкам кардагӣ таппа тайёр. дарахтҳоам калон шидан, мева метан, мевадиҳанда гул кардан. хоб 150 000 сом. дарвозаи дидестен кадом маркаш зарга дарвозара фасони вадай пурӯста. дукомната 6 сотих замин масоҳат, ҷойи обӣ. хоб хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ дар шаҳри Ваҳдат, кӯчаи Аски Гузар. хоб ба нархи арзон марҳамат фурӯхта мешавад. занг занен амин рақамҳои 920 19 51 81 да маслиҳат мекунем. мегӯям бачаҳо зангават ка чахчах кунем. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ дар ноҳияи Данғара, Бош Булоқ, ана ҳамун территория дӯстони азиз. 200 000 сум мегӯянд нархша. ака кадом маҳалла иша нагуфтан, ҳамқа ки қабул кардем, Бошбулоқ мегӯянд. дукомната, масоҳат бениҳоят калон, 12 сотих замин. барои тамос рақамҳои 933 80 90 40 занг бизанед, маслиҳат кунед. мо ҳаракат мекунем ки хонаҳои навор кунем ки арзанда ба нархошон бошад дӯстон. хоҳишай ҳамаи хонафурӯшо ки камтар инсофам бикунед, нархҳои хонара қимат намонем. касоне ки аз мо реклама мехарен, яъне ки хонаҳотонро реклама мекунен, амун нархотонро камтар эҳтиёт шуда гавзанем бачаҳои азиз. хонаи фурӯшӣ чоруми ирӯза. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ дар ноҳияи Хуросон, 4 комната 4 сотих замин масоҳат. ана ҳамин проект бачаҳои азиз, хайди дидестен масоҳатам 4 сотих. иҷа чойлоби калон доранд. хоб санг шебен рехтагӣ дар ҳавлӣ. ин ҳамин хона ҳамин хел болоша маҳкам кардиянд. 4 хона плюс подвал мегӯяд, яъне ки подвал доштааст. болошам кришам фикр мекунем ки роли хонара бозӣ мекунад.
برای تماس 510 18 45 46 دا زنگ بزنین. از نومی کانال ما سعودو تیوی چخچخ کنیم بچه‌ها. میگذاریم با پنجم خانه فروشی. خانه فروشی است که خانه نوتمام در شهر کلوب دهه بخت‌آباد 200,000 سوم نرخ، 3 کمناته 5 سوتیق زمین مساحت. برای تماس 075 زنگ زنین. کухні подвал داره، با یگانچی معامله میکنند. طرف ایرپورت نو دهه بخت‌آباد. آب در پشت خانه هست میگه. خلاص گپ که دوستان معامله دارد. عمیقا با کیرپیچ پخته خانه را برداشتن، دروازه زدگی نیست. همین قدر خلاص کردن فسان. فکر میکنم پروژه زور کسی میخره. زنگ در رقم 075 چخچخ کنین. تریتوری کلوب وسیع باشه اگر بچه‌ها خانه ها باشه اگر میتونیم رفته ویدیو نوار کنیم، خدمان گپ زنیم، نوار کرده رکلامش کنیم. کسانی که دارد خیلی کار قطعا ما میریم خدمان خدا خواهد نوار میکنیم، در کانال رکلامش میکنیم، فروشتن میگذاریم، حرکت میکنیم که همه طرفه قانون قاعده‌اش قطعی رکلامای فسانش کرده تماشاگر پیشنهاد کنیم. فقط تریتوری کلوب وسیع بچه‌ها او طرف دور میشه آمده. خوش همتون دیگه منطقه فقط روی کنین. خانه فروشی ششم. خانه فروشی است که در ناحیه رودکی جماعت میرزا ترسونزاده دوستان عزیز. الان نگاه کنین اکو 270,000 سوم نرخ، 3 کمناته 5 سوتیق زمین مساحت دارد. خانه میگه در طرف چایخانه تریتوری رودکی توردیو ده. امو خلاص خب اینمی جودم توردیو ده قرار داشته است. 270,000 سوم میگه با سودا میشود. خداتون دیدستین ریمونت های خانه چخیله. اینمی پروژه گردی خانه را محکم کردن. خلاص تیار درخت هم کلان ریمونت های گردی خانه کرسکای فسون کردگی. در اون شب ریمونتی زور. خلاص گپ که کسی که میخره فقط زندگی میکنه، زندگی کرده میگردین بچه‌ها. زنگ بزنین چخچخ نمیگیرین. خانه فروشی هفتم دوستان عزیز. خانه فروشی است که در ناحیه جیهون بازار کمونیسم. نرخش 185,000 سومانی، 4 کمناته 7 سوتیق زمین مساحت. خانه فروشی در نزدیک بازار کمونیسم میگه. انجام خانه و کلیدار ای پلیس دشوی در درونش هشتی میگه. همه تیورای گردی خانه را محکم کردگیم. خلاص گپ که بچه‌ها مساحت زمین همی خانه 7 سوتیق 4 کمناته چخچخ داره. با زنگ بزنین مصلحت کنین معقول باشه بگیرین. خیلی که نگفتن علیش میشه و نمیشه. خداتون وارانتاتون را پیشنهاد بکنین بچه‌ها عزیز. و کسانی که ما را گوش کرده خبر است که همین یه دونه لایک که در طرف دست چپ موندگی همین را بزنین. در کانال ما سعودو تیوی پادکست سکنین زوری بدایده. و برای رکلام کردن نمره ما موندگی ماشین زمین خانه کوالتیتا تکنیکو باشه اگر رویش کنین ویدیوش کنین فسون کرده یا که صورت بگیرین در واتساپ ایمو تلگرام رکلامش میکنیم روی کنین. فقط شما فروشتن میگذاریم. خویش همتون که خبرت که بخاطر مهنت های ما همین یه لایک چیزی نیست که بچه بزنین. پروست لایک های شما ما در موتیواسیا گیزلا میته بچه. خانه فروشی هشتم روزه. انیقترش کوارتیر فروشی بگیم خطا نمیکنیم. در شهر خوجند 295,000 سوم نرخش با سودا دارد. یک کمناته کوارتیر یکم اتاج در خب یکم اتاج 42 متر کвадрати 8 میکرورایون بوده است. خب نزدیکش در مکتب روسی بالایقتمند یعنی کودکانی که بالایقت هستند همین مکتب در خلاص تحصیل میکنن. پلیوس آب و سویتش پستیانی bez کم بودی bez پرابلم هستی. همین آدرس خلاص بچه عزیز کسی که میخره همین رقمای 927 500 102 زنگ بزنین نشد همین کوارتیر چخچخ کنین بچه ها.
мегзарем ба наҳам хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае ки дар шаҳри ҳисор, қалъаи ҳисор мегӯянд. 820 000 сомон нархаш. 7 комната 20 сотиқ замин масоҳат дорад. дӯстони азиз, назди қалъаи ҳисор. обуш мақсад водопровод, светиш доимӣ, масъалаи ҳуҷҷатош камбуд надорад. 5 дархона, 2 веранд бо подвалҳош, баня, кухнӣ, ҷойи ҳоҷатхона дар даруни хона мега ҳастае. хулоси гап ки бачаҳо 7 комнат будааст, 20 сотиқ замин масоҳат доштааст. 820 000 сум ака нархшам хеле аг астае бачаҳо. худотон бо чахчах кунен зангават кардам. мегзарем ба даҳум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри Кӯлоб, маҳаллаи Офтобрӯя. нархаш 100 000 сомонӣ бо савдо дорад. 3 комната 5 сотиқ замин масоҳат, баня дар даруни хона, 2 хона ремонт, свет об дорад. участка худаш 5 сотиқ масоҳат дорад. ай дидесен кадом ҳолат дай. инами ҳолат фурӯхта мешавад. 100 000 сомонӣ. акори зангзаниро сар мекунам. беҳуда нороҳат накунед дӯстон. ҳамин касоне ки конкретни харидорен, ай гуфтагиам адресора шаҳри Кӯлоб, маҳаллаи Офтобрӯя. ана буҷа барои тамос 97 88 99 84 занг занед. мегзарем ба 11ум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дар ноҳияи Ҳамадонӣ. 200 000 сомон, 3 комната 3 сотиқ замин масоҳат дорад. дарвозаи гизара задагӣ. инами хона бачаҳо азиз. хона қарор дорад дар маркази ноҳияи Ҳамадонӣ. хона бо чизу чора фурӯхта мешавад. харидори аниқ бо муомила ҳам дорад. чизе ки мебинед кондитсионерай, дарай, тирезаҳай, қолиноҳай, чизе ки ҳаст хулоси гап савдо мешавад. ҳозирашда 200 000 сомонӣ бо муомила доштааст. ҳамаи чизоша метиҳанд, бо муомила мекунанд. хулас ки касоне ки мехара ноҳияи Ҳамадонида, маркази ноҳияда қарор доштааст. занг задан маслиҳат кунед. мегзарем ба 12ум хонаи фурӯшӣ дӯстон. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ дар шаҳри Душанбе, Мошинбозор. нархаш 430 000 сомонӣ бо савдо дорад. 3 комната масоҳат 6 сотиқ дар назди Мошинбозор. 2 дархона, яъне ки як веранд, боз як хонаи майда, подвал, кухнӣ, ҳаммом, ҳоҷатхона, хобсохтагӣ, ремонт талаб, камбешхона, отдельни боз фундаментҳо ҳам рехтагӣ тайёр. худотон бачаҳкои азиз занг зада маслиҳат кунед, маъқул боша бигиред. навор тамом мешавад. ака гӯшинед бачаҳои азиз, ҳамин як дона лайк боша бизанед. ҳозир дар рӯи экрани шумо як хонаи дига мебароям. ин канали нави мо ҳай, хонатиҷай. дар инҷа мо хонаҳо мошино навор мекунем, яъне ки срочнаша видеонавор карда бисёр навор мекунем. маъқул бошад дар болош дароед, тамошо кунед. хайр.